Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sinina tomo-tomo malabiki ke hadire nania popua malabiki ke hadire padahal ni mai to pada syukur maraja lori pun Allah Subhanahu wa taala wang ya maraja akamase maraja adampeng maraja pacarinai sabari na to padang kasi na pitutur siruntu-runtu madapu-dapungang ari onrong mabarakae delenga kata sangadin na papolisi di gau madecing yakni peringatan Isra wal Mi'raj memagi-magi to pada malabokong na pada angkai pakai tuo salama lino akhira insyaallah salawat nania pasalama masa riale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amagi-magi na sabari salawat tamanang nilolongangi syafaatna li malabina Nabi ta sarimundin na pung Allah taala insyaallah. Sidang jamaah Isra wal Mi'raj yang kena masih pung Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra wal Mi'raj angkai na abadi ka pung Allah taala rilalana kurangi sehingga si puasing seleng mesti na yakini ya kejadiannya namun si kira-kira denu lepatama rilalana kelengi niki pung Allah taala rampai rilalana kurangi kafir iya kong kemasakarang. Bahkan peristiwa Isra Mi'raj itu insyaallah masuk daripada sunnah. Nah sebab magai alimalabina Nabi ta sendiri peringati wi watunna napole Nabi ta Isra wal Mi'raj tulangi Nabi tari sidapena Ka'bah takka janna pekko gicarana upodangi tawiwi. Nah ternyata tapang ke Abu Jahil lalu maka dia ke tumelo magi takka janna nure maka dia kaji melo podangi tawi niki dia ule pak depuangi tawi nero Abu Jahil turimelo mimma jai nurena gangkana natani maka dia kaji meta podangi tawi maka dipulih ka ipa Isra Mi'raj wal niyah yang tur wan niyah ujok ka yang motor wan niyah ulisu maka dia Abu Jahil atinne lalang napan na muballi tawi taruni ya pana sepasipulung itawi apa yang terjadi sipulung itawi alimalabina na Nabi tama bere hikmah na curikan ya peristiwa Isra Mi'raj berarti kalau begitu alimalabina sendiri Nabi terlaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj sehingga seisanan regurutta maka itu Isra Mi'raj termasuk sunnah ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat dirahmati Allah, kita berbicara masalah hikmah terkait dengan judul ini ya, bagaimana menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan ya. Tentu melewan diri yang kelinga setiap kali ada peringatan Isra wal Mi'raj hampir semua penceramah itu tidak keluar dari penjelasan tentang sholat. Magi na din na paji ya peringarangi sempajangnya.
Na sabayaro sampajangi terkadang merumo na lupa itawe, merumo na gampang-gampang itawe dan sebagainya. Iya. Na sehingga diri gagajana turi ya peringerangan. Wadi jajing keripalla wangeta biasa maruma kanja sampaja limotuna, tapi na sebab pengaruh jama-jama linoe merumo si ukutuna terlamba, ukutuna dini pagau. Ini biasa terjadi. Ya, sehingga sini tu mutam malah bikin kehadiri. Gangkanna ia na ale malah bina nabi tay ipaterimaiwi ya sengi sampajang itu tidak hanya melalui Al-Quran, tapi ale malah bina nabi tay sendiri ia yoli langsung boleh di Allah Taala. Yuk langsung dia tu nak pada haji melalui Al-Quran, sekae melalui Al-Quran, perintah puasa melalui Al-Quran, tapi perintah salat langsung itu ali malabina nabi tayulli. Maiga sebenarnya hikmah na ye sampajangi patarima yang nabi tay. Na sabayang nabi tawatiru termasuk berduka cita. Ya sangi berduka cita nakan naisara nabi ta. Iya, nakan naisara. Aga sarana nabi ta mungkin biasa ring kelinga makada sarana nabi tawatiru matai amurena riaseng Abu Talib. Masare nabi ta mati amurena yaseng Abu Talib. Netalunges so mati na Abu Talib mati si benena yasa Siti Khadijah. Bagaimana tidak bersedih, bagaimana tidak berduka? Amurena kasih jolok mati, dan itu bertepatan pada bulan Ramadan. Telunges so mati na yero, mati si benena. Neke ukur malak dak masara nabita. Amurena mati, nasabak dina ciri di agama na nabita. Bakang alena Abu Talib, alena bi sendiri nabita. Bici wal di matoki makana alimah bina nabi ta sendiri pemadangi. Gangkan na pudangnya murena he amure baca la ilaha illallah. Tapi yang ruwatiru den le baca sini teman-teman lebih kengkadre. Katalui bici alimah bina nabi te Abu Talib ukko nabi ta he amure baca la ilaha illallah. Tapi matiling alimah bina Abu Talib gangkan turun teguran dari Allah. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Si tongan-tongan la iku Muhammad dewat mulai merengi patunjuk tawe namu itu dipujimu. Ini teguran langsung dari Allah. Iya, dia mulai merengi patunjuk tawe Muhammad namu itu dipujimu. Jadi tabe agurangi. Maka dia nadini pu biasa bahasa la ilaha illallah. Tabe merejing-rejingi papole kotong madang. Merejingi papole kotong madang. Makanya engkan reguru taruh seorang ulama besar dan dia adalah ahli tasawuf. Maka reguru taruh ulama tasawufe nigi melo ipallomo-lomoang na baca la ilaha illallah riwattu melo na mate. Taruh lalui tallomo-lomoangi baca riwattu melo tak matinro. Jadi kota melo matinro diusahakan ini. Bahkan saya sering sampaikan jamaah, maka dia lalu komelo ki matinro tapakan jaki memen nis tatak pale lo na kota memate. Mari sini teman-teman bikin kadire. Mega maku ke kejadian ni matinro minat teru mate. Jadi dia itu nomor dikit macam apa? Tu matin rumawa tu liu bawang. Iya. Oko yolona pesantren ni ala kuang makun rai umur 21 tahun matin rai rawan ninna sekali na elei silat dan yang makna tadui. Wih, magi jadi namelo moto ternyata mata sini tomo-tomo lebih kengke hadir. Saya juga diundang ceramah di awang-awang Pinrang. Yaro lakaina pole mak juma lisi matinro oko yolo bolana ro angka bola benena sendiri curi tanga oko na sama tinro stase
maceke-ceke magi na rapi asra maka de benena magi jika sinapana terlambat ay moto lakai kue netat duni maka de uto ni masa pajang asra sila dan ni rongko-rongko ilakai na ternyata lisu di pamasena pung Allah Ta'ala. Makanya di mana ke hadire ia metona tasat dingale tak melo liwu matin roh terutama ko waniwi aja memang nataliwu ko deta pura mak jinni iya namo iya mita pula lisu iya ko to mak jinni nato matin roh nato mataru mate sahiki mati syahid terus iya ko to pura mak jinni to liwu na me matin roh tabe tinggal lalui baca memang la ilaha illallah walaupun satu kali namo menicicang si kanjakna kopura ni baca la ilaha illallah aja nagaga bicara wirikada mundrinna si kanjakna aja naga bicara mole mundrinna aja naga macurita magai iya ko narunangi pure baca la ilaha illallah terus toma tinro ni gamisengi yaro tinro tapa capurang toma teru mate maka insya Allah kita mati dalam keadaan baik husnul khatimah. Manakah husnul khatimah? Maka di Nabi ta mangkana akhiru kalamihi nigi tau ucapa pacapura wirikada la ilaha illallah dakhalal jannah dipastikan tamai surga pamasina pun Allah Ta'ala. Jadi makanya ya ko meto sebenarnya ko to matinro ala ni bilang-bilang bilang-bilang ye meki pakai bilang-bilang makanya dene pakai bilang-bilang di mato dengan tangan di mato digai pakai tapi terima sikiriki nalai pengantar tidur iya makanya kode ini sengi makada siaga ni la ilaha illallah to matinro. Padahinya kalau kita meninggal dunia maka meninggalnya mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Yang selanjutnya ia naru nampi perlu pak biasa lewe na sebab magai yak kita urengi yak ko baja sanga dia to madang na degaga tahu mampi-ampi baca ki jadi kita urang apa dia ni sepak matu maka kinru ki je mate ala leita ga mate angka ketu mita ki itu ketu mati palawangan dia ni riseng diga jaminan diga ketu miseng ayo makruku kak matu mati diga tapi iya ko takko malewak mui baca la ilaha illallah terutama riwat to melota matinro majami to makada namo material ki dapat tuju ki pung Allah Ta'ala na sebab magai abiasange baca la ilaha illallah. Ini penting. Terus selanjutnya tidak lama kemudian mati si benena Nabi Tayasa Siti Khadijah yang selama ini mendampingi Rasulullah, yang selama ini mereka rela berkorban sekian hartanya untuk membela agama pung Allah Ta'ala. Ini Nabi tegangkan liwat sarana tapi waktu itu alena Jibrilu nonno sendiri aga nora Jibrilu Muhammad aja mu masara angka kain kafangi upanoraku kain kafan itu maka di Nabi tani kana kingi punna yewe kain kafangi maka di Siddi alimalabina Siti Aisyah Siti Khadijah idi to nasa Siddi to ang kato nasang alena Fatimah ang kato nasang alena Sayyidina Ali Siddi to nasang alena Hasan makutali Nabi ta ko Jibrilu makare magi na digaga tawana Husain magi na sa digaga tawane ro apomuro alena Husain makuro bahasa no kuro percakapan ro riwayat maka dari alimalabina nabita kenapa yang satu cucu ini tidak ada kain kafannya maka dari Jibrilu ia tu masuk Husain mereka mati ditebas padahal mereka mati syahid tidak perlu dimandikan tidak perlu dikafani langsung dikuburkan karena harus menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa.
Jadi itu Siti Khadijah alimah bina Nabi ta, termasuk Fatimah, Sayyidina Ali, si bawah Hasan, yaitu kain kafanna langsung oleh alena Jibrilu mantarakan ni sini tomo-tomo lebih bikin ke hadirin. Ya. Ina rusarana Nabi ta dua gangkanna na coba-coba lo Taif. Agama nasang koro di mata burai rosaraku roh ni kalau palatu agama na pong Allah Ta'ala ni kalau tu si kota turi rempoki si turi rempoki tatambay dukana padahinnya ya surumu binabita ipaterimanya sampajang. Nah sekarang oko ni munro kahibatan na sampajang ipai maka dia itu sampajangi maka anjalak da ipake makbura sarah. Betul na yakung ka masalah ta insyaallah. Iya. Si ari-ari ni tomato we wasiruntu maka dia anakku biasa ustaz luar biasa betana. Pokokna caute mitai tapi alhamdulillah tungkat suju pacapuraka welo doang kasih anakku alhamdulillah petunjuk na pong Allah Ta'ala. Jadi kasih di mana Sarah ya tu? Iya ko batai wijai dia nami matuju. Iya jadi dia nak kacau ko kisuju pacapurang fa insyaallah. Iya alimah labina Nabi ta suruh ki perbanyak berdoa di sujud terakhir. Pa aksiru doa. Pamege perlu doamu. Iya. Nariko sujud pacapura ki, nariko sujud ki perbanyak doa. Pamege pilo letak. Demi na cocok tu yako to macio ko imangi metani tokol na imangi to sujud mobil apa malampila lipat dongan na. Makanya itu imangi mengerti cek dek aja tepat pada tanah sujud lenge na ye sujud pacapurangi si kanjakna meta cek de sujud pacapurangi. Magai ya rengi kesempatan makmunge melodor ripong Allah Ta'ala. Matara tu pak donger sujud pacapurang magi na matara pak donger riwatu sujud na tahu. Na sabak lena gaga caw-cawe atai si bawa pun na riwatu sujud na masampaja fa insyaallah. Satu. Yang kedua, magi na matara pak donger riwatu sujud tak. Iya rokoto suju iya rokamina malabi uko watakali tak tapai tapata tapi yulle pasuju nasabak pungala Ta'ala berarti iya taiwe betul-betul na pakyatai alina uko pungala Ta'ala sehingga digaga palawangan na tai si bawa pun na riwatu melodon na riwatu sujud na. Nanti yang pengen matahara pak longi di sujud pak capurangi na sebab magi sinin na anu kami nama lebih pas sujud mana ngiri pun Allah Subhanahu Wa Taala termasuk tapai ini jadi itu luar biasa sini teman-teman lebih kengkeh ya. Nah, masih banyak hal yang lain sini teman-teman lebih kengkeh angkat tu meneri masare kasih mita anak wih maji kasih anakku dia namanya malakai itu masare mita anak podalnya anak tak aja namu sure lo masanro kaya aja namu lo masanro apa mau sanre itu pernah lakai dah kan pelina okun ni suju baca iri suju pacapurangi Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Iya, ubaca oko bok na guru tak Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalek. Nelorang ibaca guru tak pak doangan ngewe rimun ripurana ibaca pak doangan na suju Iya, kupuran ibaca maka na subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi we katalu. Kabaca ni runangi Rabbi la tazarni puang aja kasih mita ka ale-ale puang boleh ko banyak tak ya kok sebenarnya pak doang ngirilal na kurangi doanna Nabi Zakaria
Pak dongan Nabi Zakaria wa tunna min lawijah. Nah iya kia maka diguru tak iya tu kurangi tak gatu boleh kunyata. Iya ko anak darah dia mungkin tak pawijah ni lau. Itu iro jolo peko cara nang kalakaya neko irite batogan le ya ewe pong aja ke simi ta ka ale-ale cucu la ada ko anak darah ye baca ye janda wat di mato ko melo mopi kakak mato dari kasih janda melo mopi baca ni kalolo tak coba-coba nih Bu saya sudah buktikan di saudara saya sila surange usur baca ya roh angka sila surat ya makunrai 5 watiro nomor si di mani si ba nomor 2 di penalakai usur baca maka kade tuntukan ibaca bila tazarni tapi iya kong katolat tu kiwi aja nanti mereka curita betul aja nanti mereka curita waktu nang kalaturi sila surange upula memang ni sila surang si bato matoy makali aja muripai bitawe decim nakatai siagi na bawah jadi waktu nak kalatur sila surang pa upula memang kada ka siagi tu layan tu lo mai sekalina dan na isi minggu purang kalatuki nomor sidi wih tapang kato latuki nomor 2 angke Pak bici na lumewa ka ada maka di ustaz angke te jero nasang anu sahabat ewe milo to ko sila surat nomor 2 aku bawa nak mai maka di siagan anu na daku agana maka di sumpana hari jero nasang uang panai na adaku siagi nulle meka pakai lambangi 2 bawa nak mai pajaji ni senang kita mapin duit turi melo bilang kita widwi di mendri aku aja nunggu bilangi di ni pau bacaan ni bapak Fatihah nak barakah dia kan gemis sengiru di pak nasabak di mitu ni pu makan siaga mendri letu maku kuewi meneri maku tanam mupi bali bola pusingi bali bola memis sengi makan siaga ji mendri aku dia ni pau dia pau letu maku ke dia pau maka dia beli bola aku mana tapa aku mawata ngapa kurang tu ditunggu tambah ini melo kok kena ki ya apa kami kok tambah ini opo laki nasa ini lagi digadu tak aja na pala takut tenangi lebih pakalilin na pak maku kewe keadaan na kampung ewe apa saman aja dui mani manca ji ukuran ipodangi matu mega maka dia siaga di mendret na sila surang upudan ni matu 100 juta tapa makalay tungam muga mapali mo aku tanangi leponasi na sa tungam muga di mina pulangi makada tenaji bangsa namu dipindri ki 100 juta jadi melo ka amang aja no pawi makukwe di na ko popola tu makukwe jadi tambe bui di engke hadire iya kong katolat tu ke anak tak aja na ipawiru di mendret na engkau tahu wita iya komegai na suting ni iya komegai na putoi na panasabarkan jadi nita ni bali bolana na salahai di na tumak bini di maka dia makin na 100 juta bali boleh jadi tak kajan nak mana kalau le mak bini apa turiniti rumah ke ega na dito ga turuk ko ka mata itu maka de uang panai tambah-tambah menitu apa ire di ogie matandre gensita tomelo ballo tomelo maga ina rusesai ki jadi bayi sange di bukong kalatu kana tak perhatikan ni nomor sidi aja mojo lo tapalakai bikuli nagan na 10 serata una apa terus terang ko laki nomor sidi di Kabupaten Wajo tu gana tahu masarang tabi nomor sidi Wajo itu sisi drap tahun 2022 si tahun 2022 si tahun mi bawang aserara tu nalak bitau masarang DP gagero nakane dispensasi
Betul na din wat dingi palakay na lakay mito masarang. Melo pitu ratu. Maka di pagawin na pangadilang agama Kabupaten Sidrap. Pulang-pulang ngicik di pakam pengusas apa dito si mereka mulai tahu ega. Itu siya informasi na sebab mereka kata mawayo bini na Pak Bupati de na paja kasi na pauko masyarakat maka de milo tulong nga aja tapalakay malulu anak ta. Ang kato na mati makalaga to na di igurang Pak nene na masika. Iro nene masika. Apa maka de lebih mesej na baja. De gamau dapi de cina poku. Ya jinasa ustaz palakay ini alaku gampang Pak Burana itu. Ya kong katolatu ke anak tak terungkui nene na. Terungkui. Ajeng pasui. Peko ni kona tanay ki ustaz maka ni kata uko saliwang pulangnya ramu papasing de nasu tu de nasu iya ta pulangi maka da papasing de nasu kali papasing tomato na sapa kali aja na pala wasu na di natu nasu itu daripada ipalakay anak malulu pak tabi pengalaman ku yewe de nagan nakasih tengah jang tato ngakoro pos na pos jagana pengadilan agama Sidrap 1 minggu yang lalu tato mabang ngakoro pak wih iya sing kemalapor utanay siro petugas ka maga siro nasa may masarang di namita ang kasi maga si palero sa may te masarang maji na to wih di namita ang kasi ka iya ko yero nasa pura ni batal na pura ni mapacin ni nyu pulangi ro pagawai posel aku kalau lo makan jatuh dango kue na cata ero jandai yaitu yamping ibu maku kewe oki kotoe janda mega mindre janda semakin di depan angka tu makada 5 kali janda belum lobet angka tu runtuk makada biar janda yang penting rasa gadis daripada gadis tapi rasa janda. Wah pokoknya mindre janda maku gue lo ka Allah salewe ukwa jina kan nama sigi kolan nang kata teroki ukur maka di harga janda diskon 50%. Pokoknya umroy kan ro janda bakangan ke kampuku maka dia tahu beli bolaku dia kan awak dingin tarik kurus simun di maka dia jalak janda unrui kan janda kur tapi minta maaf kak ini bu iya ro anak tak iya ko bicu mu pini palak kenapa dia kelas di SMP pak palak ini lepasan ini palak sekali ini puri palak minta utama kamarai ko lakai apa melupu lakai na coba nabi cumui lah kena pada pacar ramai wadingi makan anak-anakmu pada kak itu iya mak ibu tapi saya minta maaf dengan sangat ini tadi maka ada cawa-cawa sekali na melo sifat tujuh na laken na ila dengi mada cek decing deni sengi mana sih bedena pikku ni carana mereka maku kewe jangan makan SMP mahasiswa nih S1 nih bahkan kena pura malakai dia ini semana suwe apalagi maku kaya sekurir no apa nih mata lipumi dia aku engkau ni suruh kan ni maku kepai apa ya ko suruh ga to makan bang mereka mandre dia ni sali orang yang maku itu mata lipumi na subale kurir wih tapung kapule laku engkau disuruh gak itu inilah yang membuat malas ini teman-teman bikin saya minta maaf dengan sangat nah kembali kepada persoalan masalah ini insya Allah tidak ada kalah ketika diselesaikan di atas sajadah sempajangnya pak iya tu yang pengen sempajangnya kelima sesuatu ni magai barikom mengidegagan oleh Allah na ya rawat ditakalupa tahu tapi ternyata mana salah lagi kelima ang kamu pun oleh Allah na tahu na sabah
sibuk ni jama-jama lino gangkan na din na jampang mas sempajange laut